tembea pole pole basi. Huyu msichana ni wa kitambo hapa, wale wanamjua. Ni wa kitambo sana sana sana, wale wanamjua hapa. Na mwiretu huyu nĩaunĩkire iru. Ni mguu gani? Kuguru gũkũ. Na nini ulifanya? Nini ilifanya? Sasa kuna kulia sasa wewe. Ile TV tazima, iangalieni. Uli dislocate? Yes. Ukifanya nini? Nikiwa kwa nyumba. Ukiwa kwa nyumba, kaanguka? Ikuanguka, ni ili twist then ikaanguka hivi. Oh, ili twist ukaanguka. Sasa ndio ikaachana. Yes. Umiri tu uitu kanitha. Iru riake riti haria ya kuriri. Niliona picha, wapi hiyo picha? Picha zilienda wapi? Ilionyeshwa na Njoroge James. Sasa hii ni nini? Wanasema hii ni nini? Niyo nimekatika. Athe nyukire akigwa, iru riake rigiatuka. Ndagitari ino mumetaga atia uka. Uka ndagitari kama. Recire mwina uhigireru wa mahindi. Samata. Samata no guthoma mahindi. Katuigwe ndagitari kama ure gutwira. Uka kwa ndagitari. Ugutwire no ni kugata. Unajua wao ndio wako na uzoefu wa kuangalia hii. Leo niyo gitinda haha ndirona kanyamuke mwena. Hiyo ndio picha yake. Irona ni kapatera gaka ari. Kapatera, kita kapatera. Kita wa gako. Ngade kira mundu murwa. Ini aya. Gakombe gake. Oh, gikombe kia iru. Gikombe kiu kia iru. Gitagwo patela. Patela ni mushirika ungi witu kona kirorira riu ni ndikunyitite. Gaka ni kaumanu. Kwa uniki. Riu afataire gwikwo atia? Dislocated. They dislocated. Riu afati gwikwo atia? Riu ko depend kana ni kuogwo iru riu, yera kinya gacoka dia kwa surgery, yera gacoka niyo kabago ri haria gaikari. Haria kagire guikara. Bas. Haya, mwaka hiyo ni report ya ndagita. Na muiretu huyu uri. Mundu gwitwa Elias. Tutafanya nini? Kwa sababu huyu msichana hana pesa na ni mshirika wetu na mguu yake imetokana. Wananiurageria unatembeaje? Usikii uchungu? Ndio kewaka hiyo. Mr. waka hiyo njoo. Haya, wewe ndio umesimamia medical department hapa. Haya, shika uone patela. Ndio useme vile atafanya. Bwana asifiwe. Praise God. Tutamshughulikia through jumuiya that we can organize on the finances so that tumpe kadi, tuilipie do it through jumuiya. Haya, sasa tembea na Elias ndio akushikilie pale. Bili yako italipwa na sadaka ya leo. Basi enda na waka hiyo akushikilie. Na mkifika kwa stairs ya chini muachanie hapo. Ama hata wewe ujikute. Amen. Si ni vizuri? Sasa simameni. It is our time to give. Amen. It is our time to give. Ambia jirani yako it is our time to give. Haya, alafu muangalie mwambie that is the reason into why. Hiyo ndio sababu inafanya sisi tufanye nini? Tupeane. Umire tusio pesa ile sio zile ndagore. Ageruta. Naona musi no igwa aike irio tu.
aikirio kigacie tu wirite muciari maminda ine hindi ria kwanere unikiria gagwikia turi kwaria mari ni ukuigwa kenete. Kwa hivyo tutamshikilia na kesho ataenda hospitali na by Sunday atakuja hapa kama amefanya operation na amefungwa. Kwa hivyo nataka tutoe sadaka zetu. Angalia mwenzako, mwambie give for a cause. Mwambie peana kwa sababu ya maana. Muangalie vizuri, mwambie sio kupeana tu. Mwambie peana kwa sababu ya maana. Amen. Are you ready to give? Are you ready to cheerfully give? Sasa elekeza mikono yako hapa mbele. Connect yourself with the altar of the Lord as we give. Amen. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunaleta matoleo yetu mbele zako na katika madhabahu yako. Baba wetu, katika hili kanisa sisi tunaelewa ni kwa sababu gani ulitufanya wenye huruma, kusaidia, kushikilia na kuinua. Baba wetu, tunapozidi kupeana kwa sababu ya huduma yako, Baba tubariki. Chochote ambacho sisi hufanya kwa mikono yetu, kibariki. Popote tunapotoa faida, Baba tubariki. Zidi kutuneemesha na kutufikishia utukufu wako. Nitukuwetereire muno Ngai ni tondu wa uheani witu. Aria marimaga Roma he magetha. Ona riria thi gacinwo ni riua, Ngai ukamauriria mbura ya matu-ini. Na waria mwathani marokaga biacara-ini, matanaingira biacara-ini ciao, ingiraga mbere. Na waria Ngai witu mathiaga ng'endo cia kuraya nigetha magethe, itikira bona mathie makonaga nigetha maturie umithio ucio umateithagia hamwe na ciana ciao. Aria mateithagia kanitha uyu me kuraya, Ngai witu ro marathimira o mundu bururi uria ari, bururi ucio uromwitikira na umuhe umithio. In the name of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Sema amen. Wale ambao wana physical offering watakuja hapa mbele, na wale ambao wana electronic money, our M-Pesa details are displayed on your screens. Hata wale walio kwenye televisheni, our paybill number is 625 account JCM 2023, alafu M-Pesa number iko hapo. Tuzidi kupatiana. Let us nyago tukiriria rurime rwa Kenyururi nacio imera iria ciareirwo ni itono, Ngai aroetikira kumuriha. Angikorwo ni wikaraga muturire-ini waku gatara ukona he miaka yorire handu utamenyaga, in business ukarora ukona he miaka yorire, ugaciru-ini waku ukona he mwaka itonaga kuria wathire, Jehova aroreka mwaka ucio urihike. Tondu in the book of Psalms chapter 90, I think verse 14, how yugaga atiriri, if I'm not wrong, ati Ngai ni agutukuraniria matuku maria tuonetie thina, atuhe matuku maingi ma gukena. Ngai arokuringithaniria na akirie matuku maku maruo, amakiririe amaringithanitie na matuku ma gikeno thiini wa ritwa ria Jesu. Nyitanai moko nigetha tuhoe. Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, Ngai witu, wira waku ukiambarara ni kuri andu aria wamuraga, na andu acio Ngai ukamahe ngoro ya gutura maunyitiriire nigetha ritwa riaku ritikana conoke. Kanitha uyu witu Mwathani ukoragwo uri na ugemu na wega muingi wiyurite guku, ni tondu ni watutuire aheani. Na Ngai witu gitikira ngoro citu ihinguke, tuheanage tutekuigua ruo ngoro. Nawe Ngai witu nitukwenda guguthaitha, because giving is a biblical principle. Atubona Ngai twakwiheana kuri we ni tondu wa wira waku, nawe ni ukuhingura ndirisha cia matu-ini nigetha twikurukirie kirathimo. Ngai witu gatagati ka andu aya na aria angi maikarite guku thi, ni kuri mundu urakuria ukiona ari wega, Ngai witu muonere kihoto murathime, no mwike wega no akene. Ni kwenda guguthaitha we kigongona kia matu-ini, witikire kumonera kihoto na umarathime. Meke wega otoria Isaka erire murwe ati ona kungikagia na riua rigacina thi, ni ukaurirwo ni ime ria matu-ini nigetha ugatherema. Na nima Isaka ni ahandire na riua na akigetha nario,
na we Ngai ukigocwo muno ni tondu wa undu ucio. Itikira Ngai wa matu-ini na riria bururi ugacinwo ni riua. Ona andu manegene muno gutiri na umithio aya makona imeria matu-ini mekage wega mararamie kuria marutaga umithio wao uromonera kuraihu kuria maguru mao matangi makua ni makuo niwe kuria maitho mao matagikinyia hinya reke monerwo niwe. In the name of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Amen. Mungu wetu awabariki sana. Baba nengwendete nenguigwa mugambo waku yokenyina miriria gutu ndo shoma tukomote ngubaba yagie uyarwono kyo wakwa kigo kya hinya. Baba nengwendete nenguigwa mugambo waku yokenyina miriria gutu ndo shoma tukomote ngono yagie yono kyo wakwa kigo kya hinya. Jehova we mudinga nigewe mumanu ni Ngai wito wa magama ine ekuinyo na inetio na yoke anokia na kubaidini okeni na mere ya goto. Say your name, no miru yage tuo, agani tuo ne mitakio koya kwangoma. Don't need me nyamaro, rake akige, agobaida vavoke, abdura moyo wakoa. Yehova we mumandu, anigewe mobingu, eni Ngai wito wa mana maige. Eko inyada inyetio, nawe oke anokia. Video kenyi na mere ya goto. Goro ya kwa sokerera uruko watu tadoje umanya wekete oega mono. Narite moyo wako kerera gitu akagiria maino makwa mono ni maithori. Jehova we mumano anigewe muthingu ni Ngai wito wa magama ine ekuinyo na inyetio na yake anokia aguthaithirio kenyi na mere ya gutu. Amen. Gwiciria ngumuhoera muri hamwe ukaithutha Tabithas nigetha ndatwa kuhunjia hunjie o rimwe kuhunjia ndagika nini kindu 2 hours nigetha tuinuke. Hena timu igiri cina ngatho. Tabithas mena ngatho nake Kimani na kambuni yake ya PK. Ngai witu ni aramarathimire marari kihitahitano-ini na marahotana. Mutikimahurire ruhi nao ni mokite gucokia ngatho. Nake awa sister uka wituranire nao ndira kumuhoera inyuothe. Nake mutumia uyu ni muraririkana ni atigirwo ni baba wao na gukiroka baba wao guthikwo nake agikoma thibitari. Na riu Ngai witu ni acokete kumucokia kanitha-ini na nyumba-ini yake. Uguo ni wega muno tucokie ngatho cia hamwe tondu inyuothe Ngai ni amwikite wega muno na akagiria maitho manyu monwo ni maithori. Kanisa tuwaelekeze mikono tunapo waombea. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, thiini wa nyumba yaku ni kuri kindu kimwe gikenagia ngoro yaku Ngai. Riria andu aku marurungana na moka kuga ni wega ni tondu wa maundu maria umekeire. Na Ngai witu we wi mwega, wi mumandu na wi muthingu. Na we ni wogiragia maitho mandu monwo ni maithori. Haha twina grupu ithatu Mwathani ciukite amwe magicokia ngatho ni kumahotanira
kiheo kira marethaga uramahe na njira ya kumaiguira tha. Tabithas mari haha Ngai witũ nĩ tondũ nĩ ũramahotanĩire igongona rĩao rĩragĩa riri na ũratĩĩka nĩ ũndũ wao. Twĩna wa sister Mwathani haha ũkĩte gũkwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa kũmũhonia na kũgiria maitho make monwo nĩ maithori. Hamwe na aya Mwathani no gũkorwo kwĩna andũ angĩ matwĩroreire na ngoro ciao nĩ